Mericho mukama watorotwira omwana ogu nagira ngu akashanga omwana ogu ari omu mbeera mbi munonga kandi bagyezeho kuronda abazaire b'omu kyanga eki babura. Nogu nkaba ninduka omu katare ziri shaaha 12 ndaruka kukora nashanga baniiba bamwine kunamuteerera amaisho nababuuza nti omwana ogu aine nyina omu seera egi baniiba bangambira ngu omwana nitwe twamubona. Kyo mukama nayongyera agira ngu nawe nk'omuntu aine abaana be ab'okureeberera aha arikushabira abazaire ninga abanyabuzaare b'omwana ogu kwija bakamwakira. Ninshaba abantu abakubaasa kuba nibamanya omwana ogu ningashi n'omuzaire we mugyezeho mumanyise Chairman Heresi wanu biije bakwate omuzaire w'omwana ogu bamureete biije bahwere omwana ogu. Harrison mukuru orikujunanizibwa aha nshonga z'abaana aha bwa district ya Rukungiri nagira ngu emize y'okunagaho abaana bato eyongiire omu district egi. At least buri kwezi nitutorotora omwana anagirwe abantu batarikumanya bakurungiga kuruga aha myaka aha meezi aha biro ubundi omwana akiine enkundi okuhika aha myaka nk'etaano abaana bakizire kubona. Hawson nayongyera agira ngu ekitumire emize nk'egi yakanya n'abazaire babishya okuguma nibabatuntuza hamwe n'obworo. Abazaire ningashi abantu abakuba nibatuura na ba nyamwishiki babatuntuza bababonabonesa iwe okareeta omwana n'ekinyandaaro mbwenu tukumwenda egyo harassment etuma omwana mwishiki yarugamu. Gashakwa Dan Basibye.